نونەری ڕێڤەبەریا خۆسەریا شامێ عەبدولکەریم عومەر دەربارەی هەفدیتنên dawî li Şamê û rêkeftina çêbûne ji televizyona me re axivî. Abdulkerîm Umer roja 25 Tebaxê weke destpêkeke nû di têkoşîna gelê herêmê de binav kir. Abdulkerîm Umer dazanîn got hebûna Kurdan li cihê biryarê li Şamê bi seya têkoşîneke mezin pêk hatiye got. Rêveberiya Xweser bi tevahî saziyên xwe wê tevlî hikûmetê bibine. يعني از دبینم روزا 25 تباغی روزا کنوا دتکوشینا ملتی مدا دسپیک کنوا دتکوشینا ملتی مدا دوی بیواجوا شورش دا و بری ویجی بده سالایا ام تکوشینی دکنج بوی روما تاویگلی دمکی پیوستی هبو آوا کرنا یپکی یپشی قصدی ورو لکم مازن لیست ده پرستنا ملتی مدا دنگ دال تبایا دنیای به تکوشینی دیجی تیروری آگو تبایا دنیای تهدید دکر به میلیون دوستی کرداچی بون مثلا کردی نه تنیل روجابا لی تبایا دنیای زندی کر حمو دولت و جباکانا دولتی یعنی کرد ناس کرن پیشگریا کردا کرن پشتی هلوشاندنا رژیم بعث آگو تهیبی نبو و تو گوهرتنا بکی اما خلق سوری در باسی بیواجوک نو در باس ام در باسی بیواجوک نو بون دمکا و گوهیزا دوی دا یعنی نرینا مدا جبر پرسکریک اما پرسکریک سوریا او پرسکریک گلک الشامی بیچاره سر کرن نوکا یعنی او رژیم هاتلو شاندن دوستی ما ایگو بیوندی نا مواد هبون جمر گوتن زو خو بگین شامی گلک اون شامی بهیز بن جبولو ادبینم یعنی روجا کنوا ده تکوشینا ملتی مدا هبونا مال شامی بهیز به قوات ده جهه بریاری ده او یا تکوشینا کا جبر چقام شامی بهیز بن چقام شامی خورد بن و یا گارانتیش بو خاطری ما في گلی کو جبر مثلا کرد نه گریدای تنی به رکفتنا بیستونه ینایر و تبلیبونا یعنی هزن می لشکری و امنی و اداری دندروی یعنی سازين دولتي ده ما في قال كرد ما في رواية ما في وي سياسية أو ما في وي سياسي و ركفنا بس والنهي هنا قال لك بتثبيت كرن دستور سوريا بيشروجي ده ليه ريبة بريا خسر بالتبايا سازية خو درباسي سازين دولتي بي وأف دفر دفرن كردي ريبة بريا ودفر إيجو بكي خلكين كرد وبكاتين في دفرن ثاني دفرن كردي نتاني كرد جيان دكن عربن سوريان أرمنن بهفدورة خلكن في دفري أمي ريبة بريا في دفري بكن بأوري كفتن بشيده عداري بسونه ناري بجها كودي برجماناكي قلكي مهمة قلكي جرنجا جو استقرار هندروي سوري دا شبي برا أو استقرار شينابي جو أو لفحتن دناف موشة ميت شينابي وبالتالي دناف حمو بكاتي سوري وحكومة الشام جبولوجي أو في بس الشوبين